Adik-adik, kalau mau bobo, berdoa dulu sama Tuhan yang Maha Esa. Kalau nggak berdoa, ntar bisa mimpi serem. Kalau nggak percaya, tanya aja Bu Ijah. Nina sleeping. Oh, Nina sleeping. Kalau tidak sleeping, digigit kucing. Nina sleeping. Oh, Nina sleeping. Kalau tidak sleeping, digigit kuping. Kok kuping? Iya dong, kan belakangnya in juga. Kalau kambing, iya tibang beguling-guling. Kalau tidak bobo digigit kebo.